Muraho neza, nitwa Vincent. Nkuko ubona muri iyi taburo urabona ifoto ya Donald Trump. Ngibi ibintu isi yose yari itegereje kumva perezida wa Amerika. Ni umucuruzi ukomeye aho muri Amerika, ndetse yewe akaba umunyepolitike, akaba yoboye Amerika inshuro ebyiri. Donald Trump watsinze ku majwi 270 yarahanganyemo na Kamala Harris wagize amajwi 218. Trump isi yose bamwishimiye. Urugero nk'abaperezida naguha, perezida w'u Rwanda yashimiye Trump, perezida w'u Burusiya yashimiye Trump, Joao Lorenzo yashimiye Trump. Gusa abo bose nubwo babyishimiye bamwe, abandi bari kurira mu myotsi. By'umwihariko Zelensky ntago yabyishimiye, kuko Zelensky ari mu mazi abira. Donald Trump yiyamamaza yavuze ko nta faranga cyangwa igiceri na kimwe cyangwa se intwaro zava muri Amerika ngo zigiye gufasha Ukraine. Urumva ko ari ibihombo rero kuri Zelensky. Perezida w'u Burusiya we si uguserebra, yavuze ati igihugu giye kugifatisha amaboko abiri. Perezida w'Ubushinwa nawe ati naho ati nanjye Taiwan ngiye kwifatisha amaboko abiri mu kanya gatoya. Donald Trump wari wiyamamaje nk'umukandida uturutse mu Republike, niko yatsinze Kamala Harris, umukandida wari waturutse mu Democrat. Donald Trump ati ndashimira umuntu wese watoye agatora Republike, ndetse yewe ngarashimira n'abantu batoye Democrat nubwo nyine batatsinze, ariko ngo intsinzi arayishimiye, ngo yiteguye kuyobora neza Amerika, ngo kubera n'ukuntu yari yaramanutse hasi ngo agiye kwizamura itumbagize hejuru cyane, isi yose yimenye nkuko kera byahoze. Arashimira umugore we wamufashije kuba abonye intsinzi, ndetse yewe umugore we hari n'igitabo afite ngo ari kugurisha, ngo ufite amafaranga yajya ku isoko akakigura. Akongera agashimira cyane umukire wabimufashijemo kugira atsinde. Murabizi ko ari umukire wamutangiraga miliyoni buri munsi aho yabaga agiye kwiyamamariza hose. Uwo mukire se muzi inyungu yaba bifitemo? Inyungu afitemo uwo mukire, yarashinjwaga ibyaha, ariko ubu kuba Donald Trump yarashigikiye yabaye perezida, ibyo byaha byose biramuhanagurwaho, kuko perezida wa Amerika aba afite ububasha bwo kwica cyangwa se agakiza. Uwo mukire wamufashaga nawe yari afite ubwoba, ariko acyumva ngo Trump muri White House n'ubaye perezida, yaserebuye nawe cyane, biramushimisha, aruhutse imitima, kuko n'ubundi ubwo nyine ibyaha yabihanaguweho. Perezida wa Iran we ati ngibyo ibyo nari ntegereje, nari narashakishije kuva kera. Murabizi ko Iran yari ihanganyemo na Hezbollah, umutwe urwanya Iran, kandi Amerika murabizi ko yafashaga uwo mutwe, ariko Trump we ati nta n'igiceri cyangwa urupfumuye kizigera kiva muri kino gihugu ngo kigiye gufasha imitwe cyangwa ngo kigiye gufasha abantu. Ubwo bivuze ko Iran igiye kurimbura uriya mutwe. Noneho Trump nk'umuntu ukunda gufata speech akavuga kandi ijwi rikumvikana rigashimisha n'abantu bose, nta muntu utari kujya kuri YouTube, kuri TikTok, ku zindi mbuga nkoranyambaga atari kureba Trump. Mbese amatora yari ameze nk'uko Nubarisa na Real yo byakinye, buri wese bari kubaza ati biragenda bite. N'aya matora rero niko yari ameze, ariko byarangiye Donald Trump atsinze ku majwi 270. Nge mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzanye dukora bize bikugeraho mu bambere.
mugire ibihe byiza ndabashimiye.